Yes, ikaze mwese mudukurikiye tukaba tugiye kurebera hamwe Lionel Messi aho yanditse amateka. Iyo nkuru itangira ko ivuga ko umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Argentine na Inter Miami Lionel Messi yanditse amateka mashya yo kuba umukinnyi utwaye ibikombe byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru. Ibi yabigezeho mu ijoro ryakeye kuri iki cyumweru tariki ya 20 Kanama 2023 ubwo ikipe ya Inter Miami yegukanaga igikombe cya Leagues Cup. Bakegukanye nyuma y'umukino wa nyuma bakinagamo na Nashville SK. Iminota 90 irangiye ari igitego kimwe maze hitabazwa penalty biragira Inter Miami yinjije penalty 10 naho Nashville SK yinjiza penalty 9. Icyo gitego kimwe cya Inter Miami n'ubundi cyari cyatsinzwe na kabuhariwe Lionel Messi ku munota 23 maze umukinnyi witwa Picault aza kukishyura ku munota 57. Iki gikombe uyu mukinnyi ufite Ballon d'Or 7 yegukanye cyase kibi cya 44 mu buzima bwe bw'umupira w'amaguru, bituma higika Dani Alves bahoze bakinana muri FC Barcelona wari ufite ibikombe 43, hari n'abari ufite agahigo ko kugira ibikombe byinshi. Ibyo bikombe Lionel Messi amaze kwegukana birimo ibikombe 10 bya shampiyona yo muri Espagne, ibikombe 4 bya Champions League, 7 bya Copa del Rey, 8 bya Spanish Super Cup, 3 by'igikombe cy'isi cy'amakipe asanzwe FIFA Club World Cup, 3 bya UEFA Super Cup, igikombe cy'isi kimwe, igikombe cya Finalissima n'igikombe kimwe cya Copa America, kimwe cya Olympic Gold, igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 under 20, ibikombe 2 bya shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1, kimwe cya Trophée de Champion ndetse no kongeraho icyo yatwaranye na Inter Miami. Messi kandi usibye kuba yarashyiragaho agahigo, yanafashaga ikipe ye kwegukana igikombe cya mbere mu mateka yayo kuva yajya muri Major League Soccer. Mu mikino 7 amaze kwikinira yatsindiye ibitego 10. Nk'uko mubibona rero hano Messi bakaba bamuteruye bamushimira bati uri umustar. Lionel Messi washyize agahigo gashya ko kuba umukinnyi wegukanye ibikombe by'isi, muramubona hano n'ibyishimo. Yes, akaba yahesheje igikombe ikipe ya Inter Miami. Messi yanyuze kuri Dani Alves bakinanye muri FC Barcelona kugira ngo mu kugira ibikombe byinshi nk'uko mubibona aho Messi ari kumwe na Dani Alves bishimye ubwo bakinaga mu ikipe ya FC Barcelona. Hakaba rero dusoreje amakuru yacu, aho turakanda subscribe ikanda kugira ngo tujye tubana amakuru menshi agiye atandukanye.